Boleh mengancung dengan baju telung pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya. Bukanlah bulan melele pegat makanan. Melele macam hidangan watai tak buka. Sumpun urapah limang lalai pebulit. Tepung pegat kuih bah. Rorom teman buka puasa. Sumpun urapah limang lalai takrut bah. Timan temayang hansep teman uku dega mita. Kangge blabah jo. Si tempo ada ngan timpan. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kuih mu tempo punah peluka punah cawan. Lengkap makanan hidang di atas meja. Di musuh tampo kadang tunggu karijang. Lengkap makanan gu cukai gede.